Ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-chaneli ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Injabulo inkulu kubathandi bomculo kamaskandi-ke laphana wey'ngane zakwethu emva kokuthi kubonakale isithombe umntumazi-ke laphana axhawulana nothuthani. Siyazi ukuthi lezi nsizwa zake zangabona-ke ngasolinye-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kwaba yingxabano enkulu eyadala ukuthi uthuthani agcine amvalele umntumazi ukuthi angezi kuzorekhoda kwayani-ke laphana wey'ngane zakwethu. Esithombeni lapho kubonakala khona umhlengemali-ke laphana nobhekeni wey'nsizwa wabe sekuzoba-ke uyena umntumazi nothuthani bechawulana-ke laphana wey'ngane zakwethu kokuthi inkinga ababe nayo-ke iphelile-ke laphana. Esingabona-ke laphana umntumazi-ke ebuyela-ke laphana kwayani erekhoda umsebenzi wakhe lapha. Umculo kamaskandi-ke laphana inkosi yamagcokama ujabule kakhulu-ke wahamba wayobhala naye ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi sekuzoba lula ukuthi baphinde basebenze-ke laphana nomntumazi ngoba sebexolelene nothuthani. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe, ucinze nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyichaneli siyabonga.